Tähän vaiheeseen nyt, jos Juliana ja Anse tulisi tänne esille, niin estradille, niin yksi todistus. Yes. No niin, Juliana Sokolova. Ole hyvä. Miten sanotaan venäjäksi? Пожалуйста. Bajalza. Bajalza. Slava Bogu. Halleluja. Niin Juliana on sieltä. No esittelekö itsensä? Moi. Minun nimeni on Juliana. Minä olen Latviasta, Riikasta. Jeesus on minun Herra. Minä rakastan Pyhää Henkeä. Amen. Дальше по-русски. Jatkan sitten venäjäksi. Я еще учу только финский. Minä vasta opettelen suomea. Думаю, что в следующий раз я приеду, буду говорить больше. Ja ensi kerralla, kun mä tuun tänne näin, niin mä tuun puhua enemmän suomea. И я сегодня хочу рассказать про то, Ja что Бог делает в моей жизни. Ja tänä iltana mä haluan kertoa teille siitä, mitä Jumala tekee mun elämässä. Что уже сделал и что еще продолжает делать. Se, mitä hän on tehnyt ja se, mitä hän jatkaa, mitä hän tulee tekemään. Я родилась в неверующей семье. Mä oon syntynyt ei-uskovaan perheeseen. И до 11 лет мои родители никогда вообще не говорили про Иисуса Христа. Ja 11 vuotta, ennen 11-vuotiaasta, tai mä olin 11 vuotta, niin mun vanhemmat ei ole koskaan puhunut mulle Jeesuksesta. Мы ходили в православную церковь. Me käytiin ortodoksikirkossa раз в год. Kerran vuodessa. Я ходила иногда чаще сама. Mutta mä joskus kävin useammin ihan yksin. Но даже когда я туда ходила, я жила двойной жизнью. Mutta silloinkin kun mä kävin siellä ortodoksikirkossa, niin mä elin kaksoiselämää. Церковь я могла выглядеть очень свято. Siellä kirkossa mä näytin tosi pyhältä. Но я жила совсем другой жизнью. Mutta mä elin ihan täysin erilaista elämää. И мои родители очень много работали. Ja mun vanhemmat teki tosi paljon töitä. И мною очень много занималась бабушка, она со мной много проводила времени. Ja mun mummi oli sitten se, kenen kanssa mä vietin paljon aikaani. Она мне была очень близким человеком. Ja hän oli mulle todella läheinen ihminen. И когда мне было 11 лет, она умерла от рака. Ja sitten kun mä olin 11, niin mun mummi kuoli syöpään. В тот момент, в 11 лет я еще не понимала, насколько это будет для меня важным. Silloin kun mä olin 11, mä en vielä niin kuin ymmärtänyt, kuinka tärkeää se on, tai siis kuinka tärkeä se hän oli mulle. Тогда я осталась одна. Ja silloin mä jäin yksin. Потому что мои родители продолжали работать. Koska mun vanhemmat jatkoivat sitä työn tekemistä. Они воспитывали меня так, как они умели, они очень любили меня. Ja he kasvattivat mua niin kuin he pystyivät ja he rakastivat mua tosi paljon. Но они не знали, что мне нужно больше. Mutta mun vanhemmat ei tietänyt sitä, että mä tarviin enemmän. И я пошла во двор, начала искать себе друзей. Ja mä olin sitten pihoilla siellä ja aloin etsiä ystäviä. В 12 лет я уже пила, курила. 12-vuotiaana mä jo join ja poltin. Это очень быстро можно научиться. Ja sen voi oppia tosi nopeasti. И встречалась уже с парнями. Ja tapasin eri miespuolisia henkilöitä. И мне всегда было мало, мне хотелось максимум. Ja se oli liian vähän mulle. Mä halusin aina maksimum, mä halusin aina enemmän. И в 13 лет, Ja или в 13 или в 14 лет 13-14-vuotiaana я начала употреблять наркотики. mä aloin käyttää huumeita. И у меня уже очень сильная была зависимость от алкоголя. Ja mulla oli tosi vahva riippuvaisuus alkoholista. И мне было мало. Ja se oli edelleenkin mulle niin kuin liian vähän. Все дело, потому что внутри меня была большая пустота. Ja mä tein sitä kaikkea sen takia, koska mun sisällä oli tosi iso niin kuin tyhjiö. Мне казалось, что если я выпью, если я буду наркотики употреблять, то я заполню эту пустоту внутри себя. Mä luulin, että jos mä alan juoda ja alan käyttää huumeita, niin se niin kuin täyttää sen tyhjiön mun sisällä. Я искала любовь, поэтому я встречалась с взрослыми мужчинами в 14 лет. Ja mä etin rakkautta, niin 14-vuotiaana mä aloin tapalla ihan aikuisia miehiä. И в 15 лет моя жизнь была полностью разрушена. Ja 15-vuotiaana mun elämä oli totaalisesti niin kuin, Во всех сферах жизни. murjettu
kaikissa elämän osa-alueilla. Меня выгнали из 2 школ. Mut heitettiin pihalle 2 eri Я koulusta. больше не хотела учиться Ja mä вообще. en enää halunnut opiskella ollenkaan. Меня всегда обманывали мужчины. Kaikki miehet aina valehteli mulle. В них я не могла найти той любви, которую я искала. Ja heistä mä en voinut löytää sitä rakkautta, mitä mä etin. Была полностью вся в зависимостях. Mä olin ihan siis täysin riippuvainen kaikesta. Я чувствовала, что это невозможно, чтобы что-то изменилось в моей жизни. Ja mä vakoin, että ei se ole vaan mahdollista, että jotain voisi muuttua mun elämässäni. Были моменты, когда я хотела, чтобы все вокруг меня изменилось. Oli hetki, jolloin mä oikeasti kelasin, että mä haluan, että kaikki muuttuu. Но я чувствовала, что мне казалось, что это просто невозможно никаким образом. Mutta musta vaan tuntuu, että ei se vaan ole mahdollista, ei ole mitään keinoa siihen. И я уже была в поиске чего-то большего. Ja mä olin jo siinä, mä etsin jotain enemmän. Я занималась серьезно психологией, Mä aloin opiskella kaikkea tämmöistä tosi vakavasti psykologiaa, медитировала. aloin meditoimaan. И это мне помогало на какое-то время, но потом эта пустота все еще была. Se auttoi hetkellisesti mua, mutta sitten se tyhjyys palasi aina takaisin. И когда-то меня пригласили в церковь. Ja kerran sitten joku kysyi mua seurakuntaa. Я была очень религиозная. Ja mä olin tosi semmoinen uskonnollinen. И мне казалось, что есть 2 церкви. Это православная и католическая. Ja mä ajattelin, että on vain 2 seurakuntaa, on ortodoksinen ja katolilainen. Может быть, еще лютеранская. Ja ehkä vielä luterilainen. Но это уже было для меня Mutta se on jo слишком. vähän liikaa. И поэтому, когда меня пригласили в баптистскую Ja церковь, siksi kun mut kutsuttiin baptistiseurakuntaa, то все внутри меня кричало: «Это секта!» kaikki mun sisällä huusi, että se on joku lahko. И я очень боялась туда пойти. Ja mä pelkäsin mennä sinne. Но я хотела что-то больше. Mutta mä halusin jotain enemmän. Я хотела посмотреть, что Ja это. mä halusin vaan katsoa, että mitä se on. Да, я начала ходить в баптистскую церковь, Ja mä aloin käymään sitten tässä но я baptistiseurakunnassa. все еще продолжала жить двойной жизнью. Mutta mä elin vielä kaksoiselämää. Но то, что я там увидела, Mutta se, mitä mä näin siellä, это любовь. mä näin rakkauden. И эти люди, они очень сильно отличались от всех людей, с которыми я общалась раньше. Ja nämä ihmiset, jotka oli siellä, niin ne erottautu totaalisesti siitä, kenen kanssa mä olin aikaisemmin tottunut olla kanssakäymisessä. Я туда не начала ходить ради Бога. Я туда не начала ходить Mä ради Бога. en käynyt siellä seurakunnassa Jumalan takia, Но ради этой любви, что мне давали люди. vaan mä kävin siellä sen takia, koska mä sain sitä rakkautta niiltä ihmisiltä, mitä mä kaipasin mun elämään. Сейчас я понимаю, что это Божья любовь. Ja nyt mä ymmärrän, että se oli Jumalan rakkaus. И очень быстро, из-за того, что я всегда хотела больше, Ja tosi nopeasti, koska mä oon aina ollut sellainen, että mä haluan aina enemmän. я получила крещение Святым Духом сразу же, когда приняла Иисуса Heti Христа. kun mä otin Jeesuksen mun elämääni vastaan, niin mä sain heti Pyhän Hengen kasteen. Да, и насчет того, что как я приняла Христа. Ja se, miten mä otin Jeesuksen vastaan, Я просто была в христианском лагере первый раз в своей жизни. mä olin vaan tämmöisessä kristillisessä leirissä ensimmäistä kertaa. И то, что я говорила, внутри меня была эта пустота. Ja siitä, mitä mä kerroin teille, että mun sisällä oli se tyhjyys. Просто вот во время такого же прославления, какое сегодня было, Ja siellä oli just tällainen samanlainen ylistys kuin täälläkin. произошла встреча. Tapahtui tämmöinen tapaaminen tai kohtaaminen. До этого я уже какое-то время ходила в церковь, Sitä ennen mä kävin jo jonkun ajan seurakunnassa. но я очень много знала о Христе, о том, что Он хороший, что Он есть. Ja mä tiesin aika paljon niin kuin Jeesuksesta. Mä tiesin, että hän on hyvä tyyppi ja että hän on olemassa. Это также, чтобы я знала, что Анжелина есть где-то, но я не была бы с ней знакома. Vähän niin kuin, että Angelina olisi, niin kuin, mä tiedän, että hän on jossain ja hän on hyvä tyyppi, mutta en mä tunne häntä. И в этот момент я с ней познакомилась. Ja tää oli tämmöinen kohtaaminen, missä mä niin kuin tapasin Ja- tapasin hänet, Я tutustuin. познакомилась со Христом. Ja mä tutustuin Jeesuksen И это kanssa. изменило все. Ja se muutti kaiken. Одно прикосновение Бога, Христа, это изменило полностью все в моей жизни. Yksi kosketus Jumalalta, niin se muutti kokonaan mun elämän. Самое главное, аллилуйя, самое главное, что было, что вот эта пустота, она в один момент просто наполнилась. Kaikista tärkein hetki oli se, että se kaikki tyhjyys, mikä mun sisällä oli, niin se ihan siinä hetkessä se vaan täyttyi. И все внутри меня, это то, что я и хотела всю мою жизнь, это лучше наркотиков, это лучше парней, это лучше алкоголя, я просто, да, Ja siinä это то, что я hetkessä mä olin vaan, искала. että tää on se, tää on enemmän kuin alkoholi, tää on enemmän kuin miehet, tää on enemmän kuin huumeita, tää on se, mitä mä olin etsinyt.
Yes, amen. Аллилуйя. Да, и в тот момент Бог мне убрал все страхи. Если до этого я сомневалась, может быть, это Ja секта. siinä hetkessä Jumala otti kaikki pelot pois. Et jos mä sitä ennen vähän niin kuin ajattelin, että onko tämä joku lahko tai jotain. То в тот момент для меня было все равно, я знала, что это моя жизнь. Siinä hetkessä mulla oli ihan sama. Mä tiesin, että tämä on mun elämä. И что бы кто ни говорил, я знала, что это мой путь, и я точно буду идти Ja этим путем. ihan sama, mitä muut olisi sanonut. Mä tiesin, että tämä on mun tie ja mä tuun kulkea sitä. Бог мне дал такую любовь, которую мне не давали никогда родители, Jumala antoi mulle semmoisen rakkauden, mitä vanhemmat ei antanut mulle. которую никогда не давали ни один парень. Kukaan mies ei koskaan antanut mulle sitä rakkautta. друзья, никто. Ei ystävät, ei kukaan. И еще я хочу рассказать, что сейчас происходит в моей Ja жизни. nyt mä haluan kertoa, mitä mun elämässä tapahtuu nyt. И это в какой-то сфере связано с Финляндией. Ja se on jollain tavalla myös yhteydessä Suomen kanssa. И после этого я ходила 3 года в баптистскую церковь. Kun mä tulin uskoon, niin mä kävin 3 vuotta baptistiseurakunnassa. Но из-за того, что я была крещена Святым Духом, мне было сложно там. Mutta koska mä olin täyttynyt pyhästä hengestä, niin mulla oli tosi vaikeaa olla siellä. И я молилась, что Бог меня, вел дальше, но я хотела оставаться верной. Mä rukoilin, että Jumala vie mua eteenpäin, mutta mä halusin olla kuitenkin uskollinen. Поэтому я продержалась 3 года. Sen takia mä kestin sen 3 vuotta. И после этого я верю, что Бог меня ввел в другую церковь. Ja mä uskon, että Jumala vei mut toiseen seurakuntaan. Потому что это была харизматическая церковь. Se oli tämmöinen karismaattinen seurakunta. Там было то, что я хотела, какая-то свобода. Siellä oli se, mitä mä halusin, vapaus. Но были какие-то вещи, которые испортили мне тоже Mutta sitten siellä oli myös semmoisia asioita, mitkä pilas mun sisäisen elämän vähän niin kuin. Ja. Это очень интересное время, что я ходила 3 года в следующую церковь. Se oli tosi ihmeellistä tai semmoista erilaista aikaa, mitä mä elin. Mä olin siellä 3 vuotta kanssa siellä seurakunnassa. Там было очень много правил. Siellä oli tosi paljon sääntöjä. Сначала не было никаких Ekaksi ei ollut mitään sääntöjä. Но когда я вошла в служение, Mutta sitten kun mä tulin, niin kuin aloin palvelee, то у меня было много разных правил насчет того, например, что мне oli kaikkea erilaisia sääntöjä sen jälkeen. нужно было каждый день конкретное время молиться, ни больше, ни меньше. Eli tuli sellaisia sääntöjä, että mun pitää joka päivä rukoilla tietty aika. Ei yhtään vähemmän, ei yhtään enemmän. 2 часа, и это проверялось. Ja 2 tuntia, ja se oli 2 tuntia, ja sitä aina tarkkailtiin. Что я 3 года оборвала все связи с другими христианами. Siinä 3 vuoden aikana mä joudun sanoa irti kaikilta muilta, niin kuin mä en saanut olla yhteydessä kehenkään muuhun uskovaan ihmiseen. И было 2 человека, с которыми я продолжала общаться, это Анжелина и Влада. Ja oli 2 kuitenkin uskovaista ihmistä, kenen kanssa mä jatkoin ystävyyttä. Se oli Angelina, minä ja sitten Vlada, yksi toinen tyttö. Потому что они живут в Финляндии. Koska he asuivat Suomessa. Если бы они жили... Мне всегда надо было у меня был лидер, и мне всегда надо было спрашивать разрешение, с кем я могу общаться, с кем Mulla не oli могу. tämmöinen johtaja, ja mun piti aina häneltä kysyä, että kenen kanssa mä sain niin kuin, olla ystävä. Vähän niin 3 года я не общалась с противоположным полом. 3 vuotta mä en saanut yhtään niin kuin, olla niin kuin, vastakkaisen sukupuolen kanssa niin kuin, yhtään mitään, niin kuin, olla kavereita tai mitään. И в той церкви, куда я ходила, учили, что она самая истинная церковь. Ja se seurakunta, missä mä kävin, niin sanottiin, että tämä on se totuus, että ei ole muuta totuutta. И что спасение вообще очень сложно получить. Ja että pelastus on tosi vaikea saada. Тебе нужно жить святой жизнью. Että sun pitää elää pyhää elämää. Тебе нужно делать очень много правил. Sun pitää tehdä tosi paljon niin kuin, kaikkea sääntöjä, toteuttaa niitä. И все мое время было в этой церкви занято Ja kaikki полностью. mun aika oli koko aika siinä seurakunnassa. Что у меня не было времени думать. Eli mulla ei ollut aikaa niin kuin ajatella itse. И даже путешествовать нам нельзя было. Ja mä en edes saanut matkustaa. И когда я спросила один раз насчет того, что могу ли я поехать в Финляндию к своей подруге, Ja siitä kerran mä kysyin, että voiko mä lähteä Suomeen mun ystäväni luokse. это было чудо, потому что мне разрешили. Niin se oli ihme, että ne antoi mulle luvan.
И Влада и Анжелина были единственные, кто у меня остался тогда. Ja Vlada ja Angelina oli ainoat ystävät, jotka jäi silloin mulle. Обычно у нас очень хорошие отношения, все в порядке. Yleensä meillä on tosi hyvä suhde ja kaikki on hyvin. И в этот раз я приехала. Ja siinä kertana, kun mä tulin Это Suomeen, было в октябре, в прошлый раз, se когда oli была в Финляндии. viime lokakuussa. Mä olin И Suomessa. в этот раз нам было очень сложно общаться. Ja sillä kerralla me oli tosi vaikea niin kuin, olla yhteydessä. Анжелина рассказывала, что Бог делает в ее жизни, Angelina kertoi siitä, mitä Jumala tekee hänen elämässään, как все прекрасно. mitä kaikki on ihanaa. А я сидела и думаю, у вас все неправильно, только моя церковь Ja mä истина. vaan istuin ja mietin, että teillä ei ole mikään oikein, vain mun seurakunnassa on kaikki oikein. И тогда Анжелина сказала, что ей со мной очень сложно общаться стало. Sitten Angelina sanoi, että mulla on tosi vaikea nykyään olla sunkaan ystävä. И что я очень сильно ее осуждаю. Ja että Juliana koko aika tuomitsee. И вообще всегда, когда я общалась с Энджи, Ja joka kerta, kun mä oon ollut Angelin от kanssa, нее такая свобода была. hänellä on aina semmoinen vapaus. А я в таких рамках. Ja mä oon semmosessa niinku boksissa. И вот, с этим еще пониманием, что я 3 года питалась, Ja se, mitä mulle 3 vuotta syötettiin, мне было очень тяжело в Финляндии, хотелось домой. mulla oli tosi vaikea Suomessa ja mä halusin vaan takas niinku Latvian himaan. И у нас была домашняя группа. Ja sitten meillä oli siis mikä tää meidän solukokous. Мне было очень тяжело, потому что я ничего не понимала по-фински, и они молились 3 часа. Ja mulla oli tosi vaikea, koska mä en ymmärtänyt mitään suomeksi, mutta ne rukoili jotain 3 tuntia. Первый час я молилась на языках, Ensimmäinen tunti mä tyyli rukoilin vaan kielillä, а потом я просто почти mutta засыпала. sitten mä aloin tyyliä nukahtaa. И в то время Ja siihen aikaan, мы молились, kun me rukoiltiin, и несколько человек встали jotkut ihmiset nous и пошли курить. ja meni röökille. И для моего понимания Ja это mun был mieleen шок. se oli niinku Я не могла shokki. понять, как это может быть. Mä en ymmärtänyt, miten tällaista voi olla. Я сидела, и у меня просто такое осуждение Mä было. istuin ja mulla oli niin sellainen tuomio ja Они semmoinen... неверующие, как это возможно? Ne Они ei не ole христиане. uskovaisia, ne ei voi olla kristittyjä. И я не могла вообще больше молиться и ничего Ja mä en вообще enää voinut сконцентрироваться. rukoilla tai keskittyä, Потому что у меня очень сильное осуждение koska было. mulla oli niin vahva tuomio. Потом они пришли Sitten ne tuli takas и продолжали молиться. ja rupes taas rukoilemaan. Niin kuin jatkorukoilemista. И мне было очень тяжело. Ja mulla oli tosi vaikeeta. И тогда звучала какая-то музыка, Ja sitten oli joku musiikki niin kuin taustalla siinä samalla. и произошло что-то очень важное в Ja моей tapahtui жизни. jotain tosi tärkeää mun elämässäni. Потому что меня очень сильно коснулся Святой Дух. Ja siinä hetkessä Pyhä Henki kosketti tosi väkevästi mua. И Бог начал просто со мной говорить. Ja Jumala alkoi vaan keskustelemaan munkaan. И Иисус сказал, что Ja Jeesus sanoi, että вспомни, какая была ты. muista, minkälainen, tai niin kuin muistele sitä, minkälainen sinä olit. Вспомни, когда ты приняла меня. Muista, minkälainen sinä olit, kun otit Ja- minut vastaan. Я простил тебе все. Mä annoin anteeksi sulle kaiken. Хотя полгода я, когда уже была в церкви, я еще не жила святой жизнью. Vaikka kun mä olin 5 vuotta seurakunnassa, niin mä en vielä elänyt pyhää elämää. И Бог меня купал в своей любви. Ja Jumala vaan uitti mua hänen rakkaudessaan. И Бог меня очень сильно наполнил своей любовью. Ja Jumala vaan täytti niin kuin tosi väkevällä tavalla hänen rakkaudellaan. И показал мне мое сердце, Ja näytti mulle mun sydämeni. что я так далеко ушла от Него. Että mä oon lähtenyt tosi kauas Что- hänestä. Я как будто бы за что-то борюсь, за истину, Ihan kun mä seisoisin, ihan kun mä taistelisin jostain totuudesta. но это не сердце Христа. Mutta se ei ole Jeesuksen sydän. Сердце Христа — это любовь. Jeesuksen sydän on rakkaus. И только любовь может победить. Ja vain rakkaus voi voittaa. И только одно прикосновение Бога может изменить все. Ja ainoa yksi kosketus Jumalalta, niin se muuttaa kaiken. Самого такого черствого, самого такого человека, который вообще непробиваемый. Jopa semmoisen ihmisen, joka on tosi kova ja tosi semmoinen, että siitä ei pääse läpi, ei mitenkään. Одно прикосновение Бога, и он будет на коленях. Yksi kosketus Jumalalta ja hän polvistuu. И я такая была непробиваемая. Ja mä olin just tällainen, että mua ei saanut mitenkään niin kuin päästä läpi. Но Бог коснулся меня, Mutta
Jumala kosketti mua. И я приехала в Латвию другим человеком. Ja mä muutin, tai kun mä tulin takas Suomesta Latviaan, mä olin ihan eri ihminen. Я еще не поняла в то время, что со мной произошло. Mä en siihen hetkeen vielä ymmärtänyt, mitä mun elämässä oli tapahtunut. Но когда я приехала, Mutta silloin kun mä niin saavuin sit я Latviaan, приехала, сразу же пошла в церковь. mä menin suoraan seurakuntaan И все было, я все видела по-другому. ja mä näin kaiken ihan eri lailla. И это очень быстро заметили все Ja остальные. kaikki muutkin huomasi sen tosi И nopeasti. мне начали говорить, что со mной что-то не так, Ja mulla alettiin puhua, että sussa ei kaikki nyt kunnossa, что я вся в эмоциях. että mä oon tosi emotionaalinen. Но в тот момент для меня было все равно. Я знала, что я уже никогда не хочу променять то, что я получила. Mutta siinä hetkessä mä vaan tiesin, että mä en halua vaihtaa sitä, mitä mä sain, niin mä en halua vaihtaa sitä mihinkään. И это было очень благословенное время, Ja se oli todella siunattua aikaa, но очень сложное время. mutta todella vaikeaa Потому что aikaa, нужно было принять какие-то решения. koska mun piti alkaa ottaa päätöksiä mun elämässä. Мне нужно было опять идти в другую Mun церковь. piti taas mennä toiseen Хотя моя seurakuntaan. самая большая мечта была всю жизнь быть в одной церкви. Vaikka mun elämäni suurin unelma oli vain olla yhdessä seurakunnassa. Но у Бога есть планы, мы не можем делать Mutta по-своему. Jumalalla on suunnitelmia, me ei voida toteuttaa meidän omia. И еще что я поняла, что очень важно, это время, когда мы можем Ja sitten mä ymmärsin vielä, että se aika, milloin me voidaan отойти от суеты, lähteä pois kaikesta sit elämän kaikista jutuista, lähteä sit просто pois, остановиться, pysähtyä, чтобы у Христа была возможность сказать нам что-то. että me voidaan just lähteä niistä tilanteista pysähtyä, että Jeesus voi sanoa jotain meille. Иногда мы сами не даем Ему проговорить нашу Monta жизнь. kertaa me ei itse anneta Jeesuksen puhua meidän elämää. И еще что очень важно, что какие бы у нас не были друзья, даже если они другие, отличаются от нас, Ja sitten on tosi tärkeää, että ihan katsomatta siihen, minkälaisia ystäviä meillä on, vaikka ne erois meistä tosi paljon. это очень ценно, что мы есть у друг друга. Se on tosi tärkeää, että me ollaan toinen toisemme kanssa. Tai Потому что Бог, Он помогает через друг друга. koska Jumala auttaa toisten ihmisten kautta. И в таких трудных моментах Он проявляет именно через людей свою любовь. Ja just näissä vaikeissa tilanteissa niin Jumala näyttää hänen rakkautensa ihmisten kautta. И ничего не может быть. Только Божья любовь может победить. Vain Jumalan rakkaus voi voittaa. Да. Yes, Halleluja. amen. Kiitos Juliana.